Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Huriya kudina baajveri duha kan eden miedu grade 7 ge divehi filawala kiga mi baddawa kolli azlina miss tajuddin school. Miharu tikudina fenigen daane photo take screen mi photo mi fennani rajyen beruge by leaderu min komme befulege ves amilla hayata behe gotun liume liifa waanama e liume miwani biography harmena hamaya mifada eta bebe fulunge malumat take wara ritiko wara rangala olum fila ifada biography tako emieduge fila waluge tikudina olum filu adeni biography liu den fila olfesham ge kuren hinna tikudin hama adaka da gotun kuramunda masekke mi registrar ma kollumotaka miga miwa form furalam wan den mi fila walgo kuriyan hori bataka balairugo tikudina biography ki ko bakan olum filu adevena biography ge wattaruta e for biography ga himene ni kom batake kan amegota namuna biography ge misale ves tikudina fenigen daane e fahu biography lium ga visnavi kon kantata kan kiya dinoma fahuga tikudinge masekke tikudina olum filu adevena mihar mi fenna taswir takum mi fennani kom baekan engeni kitako dinaba hinga balala mada mi Jamal Abdul Nasir Misruge kurige raise den mi fennani George Washington America ge furtama rais hama egota mi fennani ahar menge rajyege furtama jumhuriya ge furtama rais Muhammad Amin e fahuga Nelson Mandela South Africa ge kurige rais min komme befulaka behe gotum ves mihar miwani biography liuwafa efada biography takun e bebe fulunge wara gina malumat take emihunge hayata be fulunge hayata behe etam malumat take agun menna miedu engigen de biography ki kobato bala iroga mi engeni mihegge haya sifako dinume gotun liewle liume kan ei nuata emihegge hayata behe tafsili bayane me tafsili bayanuge terega emihegge hayatuge hinga kantatta tajriba koraifa hunnam wane tajribata tartibun kiya deifa hunnam wane tartibun mega mi mana kurani emihegge hayatuge hinga kantatta emme kudairum feshigen emihegge muskuli umra hamaya ves e gossa hori kantatta nuni liyam beenumwa wahakata e tartibun genda gendiuma den ege iturun emihege hayatuge asasi sifata efada liumakon biography akon wara ritiko engi gendane kaako kan ei kon aila ekan nesbewa mihe kan aila ge kitabwana miha kan mihen gosa mi kommehen engen jehe wara gina sifatake biography hama engi gendane mige wara riti misalaka balairoga algon mengi mai nabiya allah ge rasula ekalefan ge wahakatan har men engune kihine to tikudin visnalama komme rodama hege tikudin nan aduwi gennane radio in kit rasula ge siyara mi mifada biography ge wara riti namunae algon menna kit rasula ya be gotun ekalefan ge haya pulu ge wara gina malumatake mi siratu ge sababon engi gende ema mige wattartaka balala iroga mi himeleni dewattare furtama miyannani hama biography yaki mihegge haya sifako dinume gotun duru tibinna liyaliyume duru tibinna mimana kurani ehem mihagge hayata behe gotun mihaku liyaliyumaka mifada liyumega hunnam wani timwana mihage nazarun liyaifa emihegge nam beenun kuraifa nuwata emihaya behe namuge badaluga ena egota beenun kuravige mige misalaka balala iruga Mamun Abdul Gayyum behe gotun beruge liun teriye kamaba Royston Ellis ingiresi bahun liuvi a man for all islands mi wara riti misala miges dem mi annani autobiography ga mi annani amilla ya timage amilla hayata behe gotun durutibina liyaliyo mige tafataki autobiography miliyani liya miha enage hayata behe gotun amilleyakan biography miliyani ehem mihakokan ema mi detige mi hamekani liumuga sifa gelligenda emme muhimmu tankolaki liya
nazaru badalu kurum mi liya eruga autobiography liyani furtama mihage nazaru misalaka alugandu aharen migota beenum kurane ema ega hamekan e nazaru badalu vejjiyaves mige sifa gellige hinga dan autobiography biography ge sifaya biography ge sifa autobiography ge sifa me tikudin liya eruga me wara boda muhimmu kan denje visnan je muhimmu nokutai de mige misalaka bala eruga mi defaives liuwa family ha muhammad amin enames dariyege shukuru mi bappa fula behegotun liuwi biography hame gota aluganduge handanta mifai liuwa famani muhammad amin emani fanuge amilla hayat fula behegotun amilla fula mi autobiography den tikudinge fotuga huri misalaka bala eruga hama mifada misale bave dariwarum fatuge sofa number 14 gawane ajabu kurwani hayate mi biography feshigifa me wani mi jumlai 27 june asharastek addihaga ufanwi helen kelage hayatuge furtama dolu aharu ena aki dulaheyo sihatega huri visnun tuunu kujjeke mi helen kelaya behegotu mary wilsia beflok liuwa fawai biography den hama egota helen kelage wahakata enage amilla eya liefoi mage hayatuge wahaka minamge dashon liefoi autobiography miyannani sofa number 13 komme echchaka name deifawa kan ahannan enguni aharenge teacher ahanna eku uleta etan hafta evi fahonne mi garakule mi faha kurefawa lafsu takum wes tikudinna dineganne wena miharu mi liefa mi wani kihinekan kon nazara konkan den komme kahala liumen liyaruga wes eliume ga honnane visnan jehe kantattake baatake komme liun teri kamunge huriha filawalegga wes huriha gadiyega wes sama annani maganu timbaye ehen nama wes mi timbaga liya baata liyan jehe malumata tafatuwan mi wara reetiko wara saafuko engena biography egga taarafge gennani kom wahakata kekan hayatuge usaltawge terega nuata maganuge terega gennani kom wahakata kekan nimmumuga gennani kom wahaka ekkan wara saafuko engen onnan hinga balalama do furtama taarafa balairuga miga mi hama emme paragraph taarafge wes liyani liyairuga himene kantattake bahuri ei kaakukan egen jehene kon rashege kon mihekan ingen wane mammeki kaakukan bappeki kaakukan ingen wane ailaga kitabwana darifulukan ei hama ingen onnan wane ege iturun emihegge misalaka mamba fange aila mamma nuni bappage aila ve samatiku dinna olum filwa devidan hama ehemme kavenige tafsil emiheka kaveni koggen huri mihekam avwanam ewahaka ve samagena vidan den emihaki kon kahala mizajege mihekka emihage amilla me mizajuge wahaka ei wara visnun tunu mihekam avanya ewahaka ves den mashhur wefawa kamen ovejjiya e mashhur wi kon ronga kon kamakakkan hama egota ufan tarikh mi wara muhimmu nokutaye hama feshumuga genna mi kantattaka visnafa taarafge baga tikudinna mi huriha kame olum fila gota lievijja wara furiham taarafe lievigen dan den maganuge baya balala iru miga mis mi annani hama eki khiyaluta miga eki khiyaluta bahala iru tikudin visnamwana komme paragraph ekga waki khiyalen hunna egotum furtama paragraph ka amuko genefa honnani mi hegge laduwas waruge mata kuda iruge kantatta feshigen agoy kurin tikudinna mi biography ege sifata kiyadin iruga mi engi fawane mi tartibun genden jehene kan ehma miga mi tartibu mi mana kurani mi gota emme furtama nufashane emi hegge hayatuge medu tereya konne nuni fahatun umurun duwasefawa mi hekama wana muskuli umura diyama emme fahatuge hinga kantatta kun feshume nufashane miga annani laduwas warum egota den tawlimi haya kuriya diye kihinekan kon daira kon kan kiyo mundiyai mata mashhur fawani egot olum filwa dewen wane hama ehemme libifawa kamiyabi taves kamiyabi taka libifa vedan tawlimi goto nun kam govies ves ei kuliwaruge goto nam mes libifawa wanata kamichi tikudina hama kiya dewen wan den ege iturun mikantatan hasil kuruma
එවස් කාලා දතිතකේ කුරිමති වේෆා වාකම වානම ඒ දතිතකුගේ වාහක වෙස් නෝනි උදගුතකේ වීකම වඤ්ඤා ඒ වාහක වෙස් දැන් ඒ ෆහෝගා මේ තවලීම හයා නිමම ෆහෝගා khidmat kuran feshi goma khidmat program feshama fahoga kon daira yakun kon kahala wazifa egato mi emme furutama sarukara khidmat kuran feshi den masekke feshuma ege kuriyero miga miyannani e khidmat kuran fashairuga emihege e wazifa ga mi libe kuriyerunta duhe duha wazifa gotum ves emihaka kuriyerunta ke libige hinga dane me ekantatta ves miga tafsil kod deven wane hama egota mi kantattauge terein ene kureve tajribata e tajribata kiyada mun dairuga hunnana waragina fahara waragina kantattaka waragina ihsasta ke kureifa ema ihsastoge wahaka ves hama miga dakkam wane ema ei den miyanani nimmumuge baya balairuga hama nimmumuge seba owe wakin kandeligen kon kantattake kan himanen jehene ehen liuntaka khilafa miga ehen liuntakuge maganu baga genes din kanta kurukotaka khulasa enno mikurani mi khulasa ge terega himenen jehe waki kantattaken eba hore hinga balalno furto miharuge halat nimmumuge gennani misalaka e kujjaku e mihaku ei umurun gosa gaiganaka medutereya nuwata muskuli umura gosa hurik mihe kama waanama e mihegge hayatuga eruga ekantatta hurigoy nuwata eruge halatu ema miharuge halat bayan kura eru furtama e kaveni koggen huri mihe kama waanama darinti mihe kama waanama darin ge adadu nuwata mi darin nennama darin nekkan evahakata bayan kureven waan den ovedane emihaku hasil kuram beenon vefa hasil nuwefo ekkameves nuwata hasil kuram beenon wa kameves ehem vejjiya ewahaka ves hama nimmumuga gennane den mi wara muhimu nokutae mi nokuta genne mi hema mige emme khasa en nokuta emi mi hisaban airoga mi hisaba deeruga duniyega hurika nuni nekkan hama bunelam wan ten nimma ibarate gennam wan nimma ibarate gennairuga visnaviti kudin ei duniyega huri mihe kama wanama emiha ku kuramunda masakataka goligen eneya kamyabu libuman ede wahaka gena vidane ege turun mi duniyega nemmihe kama wana nota niwafa mihe kama wanama akhiruga eneya niumal levun edi dua ko mika gotaka nimma le vidane nimma ibaratuga demi balalani mige namunaye namunaye khidmetteri divehi dariye mi suruhige dashun yefoi me namuna biography ge fashion me mismiti kiyadamon dairu tikudin visnamwe ekkala fashionmuga honnan jehe baata megen fahaga wan eba horito nge inga kiyalama almarhum dr muhammad adam rafiaki raje dun kashige balitaka khasa eme furutama doctore enayaki kaf dulustu majehige musa rafia donlumboge mariam rashida ge faskudinge tereng eme doshi darifule ena ufame fawani nawar december ashastek adhya dege e miga kon kantattaketto miharu ekkala feshumga honna kantattagu tereng huri nuata neti tikudina hama alaki dan furutama nange boyen engen khasavi kon ronga kon kan engen e boy mi mamma ya bappa engen e boy hama egota aila ekita wana darifulu kan engen e boy den ufam vi kon tari hega kan ves ufan duas ves engen e boy ema wara furi hama fashion eke buna vidana mi biography ege den maganu bage hama furta paragraph mi gennani amme paragraph enno liyani ehma tafatu khiyalutaka tafatu nukutata miges genna eroga magandu feshe paragraph ga hunnam vi bata ki ko baka migen engeto tikudin visnam nga kiyalando umurun emme hainga haruga ena wani madostudu saniyya ga firihen kudinge gofiga tawlim hasil kurumattaka male asfa emme kodairusure ena faha kuraifa wani kiyawma shagu eriwa tunu fili kujjege gotuge umurun ashara haruga amilla farate gehiya eku mati tawlim hasil kurumattaka india yaddiye ena khasa vi besverikam ge terein khashige baltakuge daira ashe e amigen e benge maki tarutibakun geneifa hurika eno emme kodairuga hainga harum feshigen kiyawan feshi kon school egga kan kihinekan efa hoga den kiyawman hori shagu erikam veseba konkahala kujjeka mizaje seboin engen hama egota umurun enage ashara haruga den iturat
tawlim hasil kuruma mi fursat libigen die kihine kan hasil kuram feshi kihine kan wese boy ngenge eme fa hasavi kon daira kon kan wese ngenge boy migota tikudin liya lium gaves hama biography ga feshum ga honnam wana migot den nimmuma balairuga ekkala nimmuma ga himenen je baata hori to hinga balama da Dr. Muhammad Adam Rafiu niyaya fawani timmas duwahu lege cancer baliga uluvuma fahu Ashavis December navaste kadhiya nuwayege niyaviru umuraki fastolas engahare niyaviru de ambinna tim firihen kudinna de anghen kudin ebatibbe ena niyavita ashara har wefavi irwes enage aguhuri khidmettawge matin adives divehin handan kuramunde mikamuge dalilaki enage handanuga navaste kanuwadiya hawana har bevi ಬೇಸ್ವರಿ ಕಮಗೆ ದಾಯಿರಾಯಿನ್ ಆಮು ಖಿದ್ಮತ್ಗೆ ಇನಾಮ್ ಸರ್ಕಾರುನ್ ದೆವ್ವುಮೆ ಮನ್ನಲ್ಲಾಹು ಏನಾಯಂ ಆಖಿರುಗ ಹೇಯೋ ನಿಯಮಲ್ ದೆವ್ವಾಶಿಯೆ මිය එක්කල නිම්මා ඉබාරයි දුනියේග මිහාර න්‍යායෆාවා ෆරාතක වාතීවේ හේදුවා කොෆ නිම්මා ෆමිවර්නේ හම ඒගොත හිඟා බලමා නිම්මුමුග එක්කල හුන්නම් වී බෑතේ බහුරිතෝ දුනියේග හුරිකන් එක්කන් එ බහුරියෙන්ගේ හම ඒගොත කෑවෙනීගේ haya inwata mi kita kudin tibikama mi haka indegen to mi maulumate se bahuriyengen ema egota tikudinna miharu e nimmumuga ves hunnenje huriha wahake mi gota genevijje kamawanya e furihama nimmumaka waane mi hama wara fase hain liunteri kamuge gaditakuga tikudinna liyevidane che biography aki de mi gota liyairuga komme liumege ves hunnane visnenje he kantattake e liumaka khasa waki kantattake hunnana komme liumege ves visnamwa egota million tikudin liyairuga miga visnamwi emme muhimmu kantatta mihar mige mi kiyal deni furtamal biography liya mihaka be furihama sahha malumat hodam wane e mihege furihama malumat hodage noni e mihaka be gotu e mihege hayatuge macha rangalu tedu ವಾಹಕತಕ್ಕೆ ನುಲಿಯವೆನ್ ಹೆನ್ನು ಏ ಮಫುರ್ತಮ ಲಿಯಾ ಮೀಹಾಗೆ ಮೌಲೂಮಾತ ದಿನಗಣೆ ತಿಕುದಿಂಗೆ ಸಿಕುಂಡಿ ಎ ಲಿಯಾ ಲಿಯುಮ ವರ ರಂಗಳ ತಯ್ಯಾರುಕೋ ಸಿಕುಂಡಿ ಹುಳುವಾಲೆವೆನ್ ವಾಣ ದೆನ್ ಲಿಯನಿ ಕೊಂ ನಜರ ಕೊಂಕಂ ಕಿತವಣ ಮೀಹಾಗೆ ನಜರೊಂಕಂ ಎಂಗೆನ್ ವಾಣ ತಿಮ್ಮಣ ಮೀಹಾಗೆ ನಜರುನ್ ತೋ ಮಿಲಿಯು ಮಿಲಿಯವೆನಿ ಎಕ್ಕಲ ಲಿಯುನ್ ಲಿಯಾ ನಜರ್ ಬದಲು ವೆಜ್ಜೆ ಕಮವඤ್ಞಾ ಮೀಗೆ ಬಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಸಿಫಾ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆದಾನೆ ಮ ಏ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ತಿಕುದಿನ್ ವಿಸ್ನಂವಿ den biography ge maganu timbaga himenenje maulumat ek tartibun genawma hayatuge wahakata liya eruga hama kuda erusure feshigen gossa muskuli umra hamaya danden to timande liyei fahuri egota visnum bahattage mi liyam wane den komme nukuta eves a paragraph akum fashuma mi hama eki komeliume ge tikudin visnam wa kame a khiyale vejjiya hama a paragraph akum fasham wane den khiyalata gulumuga baskoshare beenun kuram wane guluwa akur beenun kureweni rangalatto e emme furtama genna kahala guluwa akurta ves hunnane emme fahak gennan wa kahala guluwa akurta ves hunnane me ekahala lafsutak genna eruga eya emme munasabu gotaka emme munasabu tanegga e lafsuta beenun kureve to ves visnam wan den jumlata bahuge gawaida fatta imla kushe nuliumum kives tikudimara boda visnagen kuram wa kame demiyoti miyaduge masakkata hamen adeifa e masakkatege gotuga tikudinna e boy de masakkate mi de masakke tikudin kurayra furto masakkatega miyoti oniganden olum filwade mi tikudinge fotuge sofa number nuwadiha tinegga awane amin divehi gawmuge amin mi suruhige dashun adam nasir ibrahim liwwa fawa biography tikudin koddenwi kamaki mi biography ge feshuma maganda nimmu rawa fawa goi olum filwa devi kihinetto mige feshumuga himananje baata liyei feba horito e feshumuga hunnanje wahakata hunnam wa gotatto huri egota balafa mi olum filwa devi ehim bayaka maganuge baatoge wes mi himenen fa hunnanje baata ega eba horito ekantatta nimmumuge wes hunnam wa kantatta eba horito මිය බලාප තිකුදින් මසෙක්කේ කුරවි දාන ගොතුගේ පුර මේ කුඩා මේ ඛියාල දිනුමට්ටක මිස් මිගොත මි දක්කාලින්ගේ මිසාකා ෆෙෂෝ මෑගන් නිම්මෝ මිහෙන් ටේබල් එක ජහාෆස් තිකුදින්න එම ඔලොම් ෆිලුවා දෙවිදාන ෆහරක් බය මතිග සුරුහි ලියම් වාන මේ ටේබල් එක නූන් කමුග වියස් වකි වකින් කොමෙ සුරුහියේ හමාරි මති සුරුහියේ ගොතුග ජහාෆ මි තිම්බා වකින් ඔලොම් ෆිලුවා දෙවෙන් වාන මිහාර මියති දෙන් තිකුදින්ගේ දෙවන මසෙක්කේ මි මසකතකි මේ මියදුගේ ෆිලාවලුගේ වෙස් තිකුදින් කුරම්වි එම්මෙ මුහිමු මසෙක්කේ
mi masake tikudinna kurang engijjena filawalu tikudinna miati mieduge filawalu hasiluwe maqsad hasiluwefa biography liyun biography liyani tikudinge midiya aharu nuwata mi aharuge school captain abe gotun e mihar hitan arafan kihinen hejje school captain abe mawlumata timanna men hodani do ema school captain abe mawlumata school ge website onna nuwata mi e captain kan huri kujjaka gulale wena gotaka මේ ගුලාගෙන් වත අදි එහෙම මීහෙක්ගේ ෆරාතුන් නමස් මිහාර තිකුදින් එ මසෙක් කුරුමට්ටකා මි මාලුමාතු කොමස් ගතක එක්කොල්ලම් වාන් එමෙ මුහිම්ම කමකි ඒ මාලුමාතු කෙප්ටනා බෙහෙගතුන් හෝදුම ෆහුගා බයෝග්‍රාෆියේ ලියුම ඔනිගණ්ඩේ ෆුරතම තයාරු කුරාණේ එක ඔනිගණ්ඩ තයාරු කුරායරු තිකුදින් විස්නම් වාන නුවදියා හයිවන සොෆා 4.6 ගා හොරි මාලුමාත් බේනුම් කුරා දෙන් උෆෙද්දුන් තෙරි ගතක tikudin amillaya suruhiye dinuma fahu e suruhige macha binako ekkala tikudin hodi mawlumata e captaina behegotun aturalam wani waki tartibakum te fo biography liyen immuma fahuga tikudin amillaya ves tikudin liuni rangalatto check kolleven e boy sofa number 7 ek evwana sofa 4.1 3 ga awane onigande tikudinna mawlumatu rangala liyewunuto chekko balala miga wana waragina suwaltake kuraifa feshumuga ebahurito kaakukan engen feshumuga ebahurito miege ufanduwa sengen wara ritiko suwaltake hunnani tikudinge fotoga esofaga e suwaltaka tikudinna jawab devifa ovejja kama wanya ayoti furihama rangalu biography eliyaifa adi tikudinna wara muhimmu nukutai faha kolla denenge mi har tikudin hitan arafane captaina behe mawlumat timanna menna libe kannete ema captaina behe mawlumat libe nekkama waanama tikudinge gein ge terein nuwata ailage terein namaves hama efada biography liyevi daana faraten hurikama waanama emihaka behe mawlumat ekkolluma fahuga hama biography liyevi daana tikudina hama mi geega tibegen ves maseke kollevene wara faseha masakataka waana eron මේ දුරුග හුරි මීහක එමීහෙක්ගේ මවලුමාතු හොදන් උඳගු කමවඤ්ඤා මේ ගොතවස් ටික දින මේ මසෙක්ක කොල්ල විදාන නිම්මාලුම්ගේ කුරින් ආදේශ ටික දින්නම් හම හඳන් කොල්ල දේනන් ටික දින්ගේ හාසිරි මා කුරුමට්ටක මේක මේවා ෆෝම් හම ෆුරාලම් වාණ දෙන් උම්මීදු කුරම් මියදුගේ ෆිලාවලොන් ටික දින්නම් හම ෆුරි හම මවලුමාත් කොලෙ ලිබිගෙන් රංගලු බයෝග්‍රාෆියේ ලියවෙන කම ප්‍රියාකු දිනවස් පාජවේරි දුහාකන් එදමු Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.